Nonye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho, umuti mushya ufasha uwunyoye kutandura sida ugiye gutangira gukoreshwa mu Rwanda. Ingabire Victoire aravugwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri Republika Demokarasi ya Kongo, Minisitiri yatangaje ko abashinjwe kuba muri M23 bagomba kwicwa. Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika yo yasohoye raporo ivuga ko COVID yaba yarakorewe muri laboratoire. Mu gihugu cya Syria inyeshyamba zafashe umujyi ukomeye wa kabiri nyuma yo kwingabo za leta ziwuvuyemo. Naho leta yo mu Buhinde yo yaciye kurya inyama z'inka mu ruhame. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Karinijabo turayarambura mu kanya. Niyo makuru ya mbere kuri tariki ya 6 z'ukwa 12 kwa 2024. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho wabuhereriye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri Legacy Heritage Tours, company yizewe kandi mudatenguha mu kubagezaho serivisi z'ubukerarugendo mu Rwanda no hanze yarwo. Dukora ingendo rusange n'izihariye, tubategurira kandi group tour buri kwezi mu buryo bwo kuborohereza gusura ibyiza bitatse igihugu cyacu. Tukabafasha kubona amatike y'indege ndetse n'uburyo bwose bwo gushaka visa. Tubashakira kandi amacumbi meza yizewe, by'umwihariko ku banyarwanda mushaka kuza mu biruhuko muri iyi minsi isoza umwaka no gusura inshuti n'abavandimwe. Ni muduhamagare mbere ibyo byose tubitegure. Ukeneye imodoka zo gukodesha, waba ushaka kwitwara cyangwa ugahabwa umushoferi, izo nazo ni inshingano zacu. Dukorera KU Plaza ahateganye na Beka Arena iruhande rwa Control Technique. Biroroshye kuko uzanahasanga ibyapa bya Legacy Heritage Tours. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 40 08 18. Legacy Heritage Tours, we are trusted. Twatunguwe no kumva ibyo bintu. Nduhungirehe asubiza Long washinje RDF kuba Maputo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwatunguwe no kumva amakuru ashinja ingabo zarwo kuba Maputo mu bikorwa byo guhangana n'abigaragambya. Ibi birego ku ngabo z'u Rwanda Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bo mu Bwongereza mu nama y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ububanyi n'amahanga Chatham House kitegamiye kuri leta. Umwe mu bari muri iki kiganiro ni umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Michel Long ukunze kumvikana mu mvugo zibasira ubutegetsi bw'u Rwanda. Yabaje Nduhungirehe cyavuga ku birego bishinja ingabo z'u Rwanda kuba Maputo, ati ndabaza niba minisitiri ashobora kutubwira mu by'ukora ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique wahunze igihugu yasabye ingabo z'u Rwanda kuva mu gihugu. Twabonye ibirego ku mbuga nkoranyambaga birimo nibivuga ko zarasha bigaragambya bamagana ibyavuye mu matora. Muri iki kiganiro yarenze kubivugwa nawe atangira gusa n'ushinja ingabo z'u Rwanda kuba Maputo. Ati ndibaza ntibarihe abasirikare b'u Rwanda, ese boherejwe mu mujyi? Twabonye amashusho agaragaza ko boherejwe mu majyepfo mu mujyi. Barihe? Ni iki bazakora mu gihe imyigaragambyo ikomeje? Mu gusubiza Long, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko aya makuru ashinja ingabo z'u Rwanda kuba Maputo nta shingira afite. Ati twasomye ayo makuru y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique ko ingabo z'u Rwanda ziri Maputo zifasha abasirikare b'igihugu mu guhangana n'abigaragambya. Twaratunguwe kubera ko aho ingabo z'u Rwanda ziri ni ku mpera mu majyaruguru mu ntara ya Cabo Delgado. Twarabisomye ni ibihuha byakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Twabonye Minisiteri y'Ingabo muri Mozambique ivuga ko ibatari ukuri. Twabonye itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ivuga ko atari ukuri, ndetse n'umuryango w'umwe w'Uburayi wavuze ko atari byo. Ariko murabizi muri iki gihe tubamo cy'imbuga nkoranyambaga umuntu ashobora kubyuka agakwirakwiza ibihuha ku bintu bitumvikana. Kuki ingabo z'u Rwanda ziri Cabo Delgado muri Mozambique zishobora kuva muri kilometero 1700 zijya Maputo guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique? Nduhungirehe yavuze ko hari icyizere ko ikibazo cy'imyigaragambyo kiri muri Mozambique kizakemuka vuba kuko yanagabanyije ubukana. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga nawe ashimangira ko nta ngabo z'u Rwanda ziri Maputo mu murwa mukuru wa Mozambique, akemeza ko nta na hato zihuriye n'imyigaragambyo imaze iminsi iri kubera muri uyu mujyi. Ni imyigaragambyo yatangiye nyuma y'uko bitangajwe ko Daniel Chapo w'ishyaka Frelimo yegukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu asimbura Philippe Nyusi. Venancio Mondlane watsinzwe amatora yanze kwemera ibyavuye mu matora, asaba abamushyigikiye kwigaragambya.
umuti mushya ufasha uwunyoye kutandura sida ugiye gutangira gukoreshwa mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko guhera mu mpera z'uku kwezi kwa 12 kizatangira gukoresha umuti mushya ufasha uwunyoye kutandura agakoko ka virusi itera sida. Ni umuti witwa CAB-LA ukaba uterwa mu rushinge. Uyu muti wakozwe n'uruganda rwo mu Bwongereza rukora imiti, ukaba uri mu bwoko bw'imiti izwi nka pre-exposure prophylaxis. Mu busanzwe ukaba ukoze mu binini bikoreshwa mbere cyangwa nyuma yuko umuntu akora imibonano mpuzabitsina n'undi ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida, cyangwa akawitera mu rushinge kugira ngo atandura ako gakoko. Ubushakashatsi bugaragaza ko uriya muti ufite imbaraga kurusha ibinini. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida muri RBC Dr Basil Ikuzo yabwiye ikinyamakuru The New Times ko uriya muti mushya uzatangira gukoreshwa mu bigo nderabuzima bibiri mu gihugu mbere yuko woherezwa mu gihugu hose. Yasobanuye ko uyu muti kimwe n'izindi serivisi zigamije gukumira ubwandu bwa sida uzajya utangirwa ubuntu mu mavuriro ya leta, ndetse ko hari namwe mu yigenga atanga izo serivisi ku buntu. Uhabwa uyu muti aterwa inshinge ebyiri mu byumweru 4 bitandukanye, hanyuma zigakurikirwa n'urundi rushinge rwa buri byumweru 8. Amakuru avuga ko ashobora no kuzakorwa ishobora kumara umwaka, umuntu akaba yakwiteza urushinge rumwe mu mezi 12. Mu 2022 nibwo ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS ryemeje ikoreshwa ry'uwo muti. Ubushakashatsi bwa OMS bugaragaza ko uriya muti ugabanya ubukana bwa virusi itera sida ku kigero cya 79% ugereranyije n'uburyo bukoresha ibinini bya buri munsi. U Rwanda ruvuga ko rwahisemo gukoresha uriya muti uterwa mu rushinge nk'igisubizo ku nzitizi zagaragaraga mu kuyoboka ibikoreshwa ry'ibinini. Naho Amerika yakuyeho inzitizi yari yarashyizeho ku bajyayo bavuye mu Rwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika zakuyeho ingamba zari zarafashe mu kwezi kwa 10 uyu mwaka hagamijwe gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Marburg. Nyuma y'uko icyorezo cya Marburg kigaragaye mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa 9 2024, Leta z'Ubumwe za Amerika zasohoye itangazo risaba abagenzi baturuka mu Rwanda kunyuzwa ku bibuga bitatu byateganyijwe kandi bagasabwa kubanza gupimwa mu gihe bageze kuri ibyo bibuga. Tariki ya 4 z'uku kwezi nibwo ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo cyatangaje ko ingamba zose zari zarafashwe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya Marburg zikuweho kubera ko nta murwayi mushya uheruka kugaragara mu Rwanda wanduye icyo cyorezo mu byumweru bikeya bishize. Iryo tangazo ryashyizwe ku rubuga rw'icyo kigo rigira riti: tariki ya 4 z'ukwa 12 2024 guhera saa 5:59 z'umugoroba, CDC hamwe na US Department of Homeland Security birashyira iherezo ku ngamba zari zashyizweho zirebana n'abagenzi baturuka mu Rwanda basabwaga kubanza kunyuzwa ku bibuga by'indege bitatu byatoranyijwe, ndetse no gupima abagenzi baturutse mu Rwanda n'abamaze iminsi 21 bavuye mu Rwanda. Mu butumwa bwanditswe mu Kinyarwanda no mu Cyongereza, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Eric Nedler yanditse kuri X ko kuri abagenzi baturuka mu Rwanda bemerewe gukoresha ibibuga byose byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kunyuzwa kuri ibyo bibuga by'indege bitatu gusa byari byaratoranyijwe. Makuru arebana n'ubutabera, imanza ziregerwa inkiko ziyongereye ku kigero cya 19% mu myaka 5. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera Theophile Mbonera yavuze ko kubera ubwitabire bw'abaturage mu gukoresha systeme y'ikoranabuhanga ifasha kugera kuri serivisi zose z'ubutabera, ibirego biregerwa inkiko byiyongereye ku rugero rwa 19% mu myaka 5 ishize. Yabigarutseho ubwihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum ku bufatanye n'ikigo cy'ubujyanama mu by'amategeko muri Kenya bamurikaga ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe hagamijwe kureba uko ikoranabuhanga rikoreshwa mu kugeza ubutabera ku baturage b'u Rwanda na Kenya. Ni uburyo bwatangiye mu mpera za 2022 busozwa mu 2023. Mu myaka 5 ishize urwego rw'ubutabera mu Rwanda rwateye imbere mu buryo bwihuse kandi bijyana n'imikorere inoze, ahanini biturutse ku ikoreshwa ry'iryo koranabuhanga. Umubare w'imanza nshya ziregerwa inkiko wazamutseho 19%. Izi manza zavuye ku 75,000 mu 2019-2020 zigera ku 89,000 hagati y'ukwa gatandatu kwa 2023 n'ukwa gatandatu kwa 2024. Uko kwiyongera kw'imanza gufitanye isano n'uburyo abaturage babona serivisi z'ubutabera byoroshye kubera ikoranabuhanga ryoroheje inzira z'imikorere y'inkiko rikihutisha na serivisi z'ubutabera. Usibye inkiko zisanzwe, hari n'indi koranabuhanga rikoreshwa n'abunzi mu gutanga serivisi byihuse no gukusanya amakuru hagambiriwe gutanga ubufasha mu by'amategeko ryitwa Gana Ubutabera System. Komite yaryo yakiriye imanza 23 muri zo hakemurwa izingana na 99%. Umuyobozi nshingwabikorwa wa Legal Aid Forum Andrews Kananga yavuze ko mu Rwanda kwifashisha ikoranabuhanga byagaragaye ko bimaze kumenyerwa na benshi kuko ryatangiye gukoreshwa mu 2016, ariko ngo haracyarimo ibibazo. Ati nubwo hari byiza twishimira tumaze kugeraho, hari imbogamizi zagiye zigaragazwa n'ubu bushakashatsi, cyane cyane ku bantu batazi gusoma no kwandika n'abatuye mu biturage hatagera internet n'amashanyarazi. Ikindi kibazo cyagaragaye ni ikijyanye n'umutekano w'amakuru bwite ya muntu. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera Theophile Mbonera yavuze ko bateganya gushyiraho gahunda nka byikorere yo kwigisha abaturage ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri serivisi z'ubutabera, ikaba yitezweho kugabanya ibibazo bigaragara mu micungire y'amakuru bwite y'abantu. Yashimye uruhare rw'imiryango itari ya leta mu guteza imbere urwego rw'ubutabera mu Rwanda nka Legal Aid Forum imaze gutanga ubufasha mu manza 120.
Twababwiye mu ngingo z'ingenzi ko Ingabire Victoire avugwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buravuga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire Umuhoza ufite ishyaka ritemewe mu gihugu ari uri inyuma y'ibikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Ni mu rubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be, aho abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ritaremerwa amategeko baregwamo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Busobanura ikirego, ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bakoze amahugurwa ku ikoranabuhanga bagamije guhirika ubutegetsi badakoresheje imbaraga. Ubushinjacyaha bwavuze ko nubwo umunyapolitiki Ingabire Victoire warukurikiranye iburanisha atagaragara mu kirego, ari we wari ubiri inyuma kuko ari we wahuje abayoboke be n'abanyamahanga babahuguraga. Ku ruhande rwe, Ingabire Umuhoza Victoire wakunze guhakana ibyaha ashinjwa avuga ko ari ibinyoma bihimbwa n'ubutegetsi bushaka kumwikiza, ariko ntacyo aravuga ku bimuvugwaho muri uru rubanza nk'uko Ijwi rya Amerika ryabitangaje. Mu baregwa kandi harimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV, akaba aregwa ko yifashishijwe mu gutambutsa imigambi yabo bareganwa kugira ngo imenyekane. Mfite ubwoba, umutekano wanjye ni muke. Uwarokotse jenoside. Hashize icyumweru umugore witwa Niyonsabanyesi utuye mu murenge wa Nkotsi mu kagari ka Bikara k'umudugudu wa Kinkware atangarije itangazamakuru ibibazo bimuhangayikishije by'abakomeje kumubwira amagambo amukomeretsa. Uwo mugore warokotse jenoside yakorewe Abatutsi aherutse gutangaza ko mu bimuhangayikishije harimo umutekano we nyuma y'uko bamwe mu baturanyi be bakunze kumubwira amagambo akubiyemo ivanguramoko n'ingengabitekerezo ya jenoside. Nyuma yo gutangaza izo mpungenge ze, ubuyobozi mu nzego zitandukanye bwaramusuye bukurikirana ikibazo cye, ndetse ngo abagore batatu bakekwaho kumutoteza batabwa muri yombi. Nk'uko Kayiranga Theobald, umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho y'abaturage, yabitangarije Kigali Today. Nyuma y'uko umugore agaragaje impungenge z'umutekano we muke, bamwe mu bo ashinja kuwuhungabanya bakanabifungirwa, Kigali Today yanyarukiye iwe mu rugo mu rwego rwo kumenya uko abayeho nyuma yo kugaragaza izo mpungenge z'abakomeje kumubwira amagambo amukomeretsa. Aganira n'iki kinyamakuru yavuze ko afite ubwoba bw'umutekano we, abona kugerwa ku mashyi. Ati mbaho mu bwoba, umutekano wanjye uragerwa ku mashyi. Ubuyobozi buzi ko bwakemuye ikibazo cyanjye, ariko ngewe mbona ndi gukabakaba urupfu. Yavuze urugendo rwo kumutoteza, aho ngo bamwe mu bamuteye mu rugo rwe barimo bitwaje intwaro gakondo, inzego zitandukanye ziramutabara zifunga abo bari bamuteye, nyuma y'igihe gito barafungurwa. Niyonsaba avuga ko icyamutunguye ari uguhura nabo yarazi ko bafunzwe bazira kumuhohotera, akavuga ko afite ubwoba bw'uko bashobora kumugirira nabi. Ati amakuru mfite nuko abo bari bafunzwe bamaze gufungurwa, babiri muri bo namaze kubabona turaturanye rwose, niba ari ruswa batanze baranyica batanga n'amafaranga. Uwo mugore avuga ko kuba abantu bafunzwe bazira kumuhohotera nk'uwacitse ku icumu rya jenoside nyuma bakaza gufungurwa, icyifuzo cye ari uko bari kubanza kubimumenyesha, byaba na ngombwa bakabahuza aho guhurira nabo mu nzira, kandi yarazi ko bafunzwe. Bamwe mu baturanyi b'uwo mugore nabo baremeza ko mu bihangayikishije harimo ko umutekano uri mu kaga nyuma yo kumva ko abari barafunzwe bazira kumukorera ivangura bafunguwe. Kigali Today yashatse kuvugana nabo baturage bakekwaho gutoteza Niyonsabanyesi kugira ngo bagire icyo batangaza, ariko ntibyakunda. Vice Mayor Kayiranga arasaba abaturage kureba ibihuza abanyarwanda kuruta kureba ibishobora kubatanya. Ati uyu munsi dufite ubuyobozi bwiza bwigisha abantu kubakira ku buvandimwe, kurinda umunyarwanda, bwerekana ko abantu bafite uburenganzira bungana. Dufite umutekano, ibikorwa remezo, ibyo byose tubigeraho kubera ko twakoreye hamwe. Dukwiye rero kureba ibiduhuza kuruta ibidutanya. Makuru avugwa mu turere, Inyagatare yahakanye iby'abakozi badahembwa, asaba umunyamakuru kuzana nabo guhembesha. Rwiyemezamirimo ukoresha ikimoteri cya Nyagatare Jean Paul Ngezishiraniro arakana ko nta mukozi akoresha umwishyuza ifaranga na rimwe mu gihe abakorera kampani Agruni ayobora bavuga ko bamaze amezi 3 batabona umushahara. Iki kimoteri cy'akarere ka Nyagatare cyubatswe mu 2015 gitangira kwakira imyanda mu 2017. Ni ikimoteri cyagombaga kwakira ibishingwe bibora n'ibitabora bigatandukanye. Ibibora byagombaga kubyazwa ifumbire mborera, naho ibitabora bigashakirwa isoko ku bashobora kubibyazamo ibindi. Igice cya kabiri cyari kigizwe n'uruganda rwakira umwanda uturuka mu misarane ugatunganywa hakavamo ifumbire mborera. Uyu munsi rero kirakoreshwa na kampani yitwa Agruni imaze imyaka 2. Bamwe mu bakozi bayikorera akazi ko kuvangura imyanda bavuga ko bamaze amezi batabona umushahara wabo. Umwe ati twarahageze kuva kuwa mbere y'iki cyumweru kubera ko tudahembwa amezi 3 arashize. Uko tubajije batubwira ngo ejo turayabona, ariko n'ubu ntayo, kandi mamaze imyaka myinshi kuva uruganda rwatangira gukora. Abakozi bavuga ko kudakomeza akazi atari ukwigaragambya, ahubwo ko babitewe no kuba aba bakozi bahagaritse akazi. Bavuga ko kutagakomeza atari ukwigaragambya, ahubwo ko babiterwa no kujya gushaka ibibatunga. Jean Paul Ngezishiraniro, umuyobozi wa kampani Agruni ikoresha iki kimoteri cy'akarere, avuga ko abakozi bishyuza atari aba kampani ayobora, cyakora ngo niba bahari bazaza kwishyuza bagahembwa. Ati ikibazo ntabwo nkizi, ubwo bashobora kuba atari abacu, ariko kampani ikoresha ikimoteri ni iyacu, ariko abakozi barahembwa. Batarahembwa babwire baze ku biro baturebe tubabaze. Abavuga ko bamaze amezi 3 badahembwa nge simbazi, babwire baze ku biro nushaka kubaherekeza. Umukozi w'akarere ka Nyagatare ushinzwe ibidukikije n'umutungo kamere Murenzi Emmanuel avuga ko iki kibazo cyo kwambura abakozi atarakizi, ariko ko baza kuvugana na rwiyemezamirimo kigakemuka. Uretse ko hari abakozi bavuga ko bambuwe amezi 3 na nyiri kampani ya Agruni, ngo
hari n'undi rwiyemezamirimo wabambuye amezi 4 hashize imyaka 4 akaba yitwa Kizimana Gilbert wayoboraga kampani itunganya imyanda no kubungabunga ibidukikije wakoreshaga ikimoteri cya Nyagatare aho isoko na Wasaka. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu 5 bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni gukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho service nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi, namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hozani Melez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 62 72 39 na 07 88 39 43. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Minisitiri yatangaje ko abashinjwe kuba muri M23 bagomba kwicwa. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yatangaje ko abantu bashinjwe kuba mu ihuriro AFC ryibumbiyemo imitwe ya politiki irwanya ubutegetsi bw'iki gihugu n'umutwe twaje intwaro ya M23 bagomba kwicwa. Yabitangaje nyuma y'urukiko rw'ubujurire rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushimangiye igihano aba banyekongo bari barakatiwe n'urukiko rubanza ku itariki ya 8 z'ukwa 8 k'uyu mwaka, ubwo rwabahamyaga icyaha cyo kugambanira igihugu no kwinjira mu mutwe twaje intwaro utemewe. Corneille Nangaa uyobora AFC n'abandi 20 barimo abayobozi bakora mu mutwe twaje intwaro ya M23 nka Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga nabo bakatiwe igihano cy'urupfu muri uru rubanza badahari. Batanu Minisitiri Mutamba yatangaje ko bagomba kwicwa n'abafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo Kinshasa, Nerike Nkuba Shebandu alias Marembe wabaye umujyanama wahariye wa Nangaa, Safari Bishori Rick Nanga Baseane, Ntangiya Nyamaco na Samafu Makino. Minisitiri Mutamba yagize ati tugiye gukora ibishoboka kugira ngo igihano cy'urupfu aba bantu bari Kinshasa bakatiwe gishyirwe mu bikorwa. Tuzasohora impapuro mpuzamahanga zo gufunga Corneille Nangaa n'abandi be bihisha ubutabera. Leta ya Kongo yasubije igihano cy'urupfu mu kwa 3 2024 igasobanura ko kigamije kurwanya ibyaha by'ubugambanyi bikomeje mu gihe ingabo za Kongo zihanganye n'umutwe wa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abenshi barimo abasirikare bataye urugamba muri Kivu ya Ruguru n'abasivile bashinjwa kuba cyangwa gukorana na AFC M23 batawe muri yombi bakatirwa iki gihano gusa bitewe n'igitutu cy'amahanga. Leta ya Kongo ntabwo yagishyize mu bikorwa. Nkuko Minisitiri Mutamba yabitangaje, abandi bazicwa mu gihe bakatirwa iki gihano n'urubyiruko rwiyumbuye mu mutwe wa Kuruna rukomeje ibikorwa bihungabanya umutekano mu mujyi wa Kinshasa n'indi mijyi. Mu gihugu cya Uganda aho umufana wo muri iki gihugu yishwarashwe arimo kwishimira ko Arsenal yatsinze Manchester United. Umufana w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal yo mu Bwongereza wari urimo kwishimira ko iyo kipe yatsinze Manchester United, biravugwa ko yishwarashwe n'umurinzi
umusekirite wo muri Uganda. Undi mufana yakomeretse ubwo uwo musekirite yarasaga mu mbaga y'abafana basabwe n'ibyishimo mu nzu y'uburiro iri mu mujyi wa Lukaya rwagati muri Uganda mu ntera ya kilometero 100 uvuye ku murwa mukuru Kampala. Byabaye ubwo uwo mukino wari urangiye mu ijoro ryo kuwa gatatu, Arsenal itsinze ibitego 2-0. Umunyamakuru muri aka gace yabwiye BBC ko manager w'iyo restaurant yarakajwe n'urusaku abo bafana bishimiye bari barimo guteza, nuko asaba umusekirite kugira icyo abikoraho. Nyuma yo kuburirwa ngo baceceke, abo bafana ntibabikurikije ahubwo bongereye urusaku. Ababibonye babwiye umunyamakuru Farish Magembe ko nyiri iyo nzu y'uburiro yazimije umuriro w'amashanyarazi, birakaza abafana nuko barushaho gusakuza. Nibwo rero uwo murinzi bivugwa ko yarashe amasasu menshi. Uwishwe ni John Senyonga wari ufite imyaka 30 akaba yapfiriye aho. Undi mufana umaze igihe kirekire afana Arsenal Lawrence Mugejera yajyanwe ku bitaro kugira ngo avurwe. Uwo musekirite hamwe na nyiri iyo nzu y'uburiro barimo kwihishahisha nyuma y'ibyabaye, polisi kabikomeje kubashakisha. Amagambo y'umukuru wa polisi muri ako karere Twaha Kasirye yasubiyemo n'ikinyamakuru The Daily Monitor cyo muri Uganda avuga ko aho byabereye bahatoye imbunda. Ati twamaganye ibyabaye ndetse turasaba buri muntu wese ufite amakuru ashobora gufasha polisi gufata ukekwa kugira ngo akurikiranwe kuyatanga. Yanashishikarije abafana kugenzura ibyishimo byabo. Ubushyamirane n'urugomo ruvamo impfu zishingiye ku byavuye mu mikino y'umupira w'amaguru cyane cyane mu makipe yo mu Bwongereza bijya bibaho muri iki gihugu cya Uganda, aho shampiyona y'umupira w'amaguru y'ikiciro cya mbere mu Bwongereza izwi nka Premier League ikurikirwa cyane. Mu kwa 10 k'uyu mwaka nabwo umufana wa Arsenal yateye icyuma umufana wa Manchester United nyuma y'uko abo bombi bahaririye ku kuntu umukino wa Arsenal na Liverpool warangiye. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize, umujyanama w'urubyiruko yapfuye azize ibikomere byavuye mu guterwa icyuma Kampala nyuma yo kujya mu mirwano ubwo Arsenal yari imaze gutsindwa na Manchester City. Icyumweru kimwe mbere yaho muri uwo mwaka umufana wa Arsenal yari yahondaguye inkoni arapfa mu mujyi wa Adjumani mu karere ka West Nile mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Tuve muri Uganda tunyarukire muri Kenya, aho abadepite basabye ko umwanzuro wo gufunga amashuri 348 usubirwamo. Inteko ishinga amategeko ya Kenya umutwe w'abadepite yasabye Minisiteri y'Uburezi gusubiramo umwanzuro yafashe wo gufunga amashuri agera kuri 348. Tariki ya 3 z'ukwezi gushize kwa 11 nibwo Minisiteri y'Uburezi yafashe umwanzuro wo gufunga amashuri arimo aracumbikira abanyeshuri nyuma y'isuzuma bakoze mu mpera z'uyu mwaka, bagasanga ibikorwa remezo bidahagije nko kuba badafite za kizimyamwoto, amacumbi adahagije ndetse rimwe na rimwe mu mashuri acumbikira abana hakaba harimo natabyemerewe. Uyu mwanzuro utaravuzweho rumwe watumye abadepite basaba ko icyo cyemezo cyasubirwamo kuko gishobora kugira ingaruka ziremereye. Ababyeyi bakomeje gutunga agatoki Minisiteri y'Uburezi kandi bakagaragaza ko iki cyemezo kibangamye ko kizagira ingaruka ku bana n'imiryango yabo, cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro aho baba bakeneye gucumbikirwa bitewe n'urugendo rurerure bakora bagana mu miryango yabo. Ni mu gihe abadepite bagaragaza ko bifuza ko harebwa uburyo amashuri yakomeza gukorera mu buryo bwubahiriza amategeko n'ubuziranenge aho gufungwa burundu. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye ishuri ryo mu gace ka Endarasha yasize abana 21 bahasize ubuzima. Inteko ishinga amategeko ya Amerika yasohoye raporo ivuga ko COVID-19 yaba yarakorewe muri laboratoire. Komite y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye guhishingira imvugo z'uko COVID-19 yakomotse ku mpanuka yo muri laboratoire aho kuba yaravuye ku nyamaswa n'izindi nkomoko iyo virusi yagiye itazirwa. Raporo yashyizwe hanze y'iyo komite yari ishinzwe kwita kuri COVID-19 yemeza ko iyo virusi yaturutse ku mpanuka y'abari mu bushakashatsi kuri iyo virusi irabacika ijya mu bantu. Iyi raporo y'amapaje 520 yamaze hafi imyaka 2 itegurwa. Mu itegurwa ryayo hibanzwe kuba mu nzego zitandukanye za Amerika ku buryo babonye iyo ndwara, harebwaho yaturutse ndetse hanasuzumwa n'imbaraga zashyizwe mu bikorwa by'ikingira. Muri iyo raporo habonywe ko ikigo cya Amerika gishinzwe ubuzima NIH cyateye inkunga ubushakashatsi bwakorewe mu Bushinwa mu kigo cya Wuhan Institute of Virology mu mujyi wa Wuhan. Ubwo bushakashatsi bwari ubwo gukora virusi zikomeye agamijwe kurwanya izatera isi, bigakekwa ko muri icyo gikorwa ari yo mpanuka yabereye virusi igacika abashakashatsi kajya mu bantu. Bihuzwa rero nuko abantu ba mbere basanzwemo iyo virusi arabo mu mujyi wa Wuhan mu ntara ya Hubei. Icyo gihe hari mu kwa 12 kwa 2019 bigakekwa ko ariho COVID-19 yakomotse bwa mbere. Icyo gihe iyo ndwara yahise kwira isi yose, abarenga miliyoni 7 irabahitana, ubukungu bw'ibihugu burazahara, imipaka irafungwa, hashyirwaho zaguma mu rugo, mbese ibintu biradogera. Icyemezo cy'uko COVID-19 yavuye muri laboratoire gihura n'icy'urwego rw'ubugenzacyaha rwa Amerika FBI bwagaragaje mu 2021 ko amakuru rwabonye ari uko iyo virusi yakomotse muri laboratoire. Mu iperereza iyo komite yakoze yanabajije umuhanga mu bya siyansi wari ushinzwe guha amakuru abantu mu bihe bya mbere bya COVID-19 Anthony Fauci, kuko nawe byakekwaga ko yabigizemo uruhare. Nyuma iyo komite yashinje Anthony Fauci wanagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 2022 nyuma y'imyaka 54 akora muri NIH kugira uruhare mu guteza isi ibyago binyuze mu kwemeza inkunga y'ubwo bushakashatsi bivugwa ko bwakomotsemo COVID-19. Uyu mukambwe w'imyaka 83 y'amavuko yanashakiwe uburinzi we n'umuryango we kubera abantu bamubwiye ko bazamwica bamushinja koreka imbaga nkana. Mu kwa 5 kwa 2024 Anthony yagaragaje ko abavuga ko COVID-19 yavuye muri laboratoire babeshye.
Perezida Donald Trump yikuye mu idini ry'abapresbyterian. Donald Trump, perezida watowe muri Amerika, yatangaje ko atakibona nk'umwe mu bayoboke b'idini ry'abapresbyterian, ahubwo yishyira mu rwego rw'abakristo badafite aho bahuriye n'amadini, non-denominational Christian. Yabivuze mu kiganiro cyihariye yahaye Religion News Service. Trump yagize ati, nakomejwe mu idini ry'abapresbyterian nkiri umwana, ariko ubu nishyira mu rwego rw'abakristo badafite aho bahuriye mu madini. Byongeyeho ko ababyeyi be bamwigishije akamaro k'ukwemera n'isengesho akiri muto. Mu gihe cya COVID-19, Trump yavuze ko yagiye yitabira ibiterane by'isengesho byifashisha ikoranabuhanga kimwe n'abanyamerika benshi. Trump yavuze ko igihe yarwaye COVID-19 yumvise isengesho ry'abanyamerika baturutse impande zose. Yashimiye ukwemera ko abayobozi b'amadini bamushyigikiye barimo Franklin Graham uyobora Samaritan's Purse wavuze amasengesho mu biro bye muri Oval Office. Trump kandi yashimye amatorero yafunguye amarembo mu gihe cya COVID-19 avuga ko ari intambwe ikomeye yo gusubiza Amerika ku murongo w'ibyizerwa n'indangagaciro zayo za kera. Mu gihugu cya Syria ho inyeshyamba zafashe umujyi ukomeye wa kabiri nyuma y'uko ingabo za leta ziwuvuyemo. Inyeshyamba zo muri Syria ziravuga ko kuri ubu zigaruriye umujyi ukomeye wa kabiri wa Hama nyuma y'uko ingabo za leta ziwuvuyemo, ikaba ibaye indi ngorane kuri Perezida Bashar al-Assad. Abu Mohamed al-Jawlani, umukuru w'umutwe HTC w'intagondwa zigendera ku muhamaka z'idini ya Isilamu, yatangaje intsinzi mu mujyi wa Hama ndetse asezeranya ko nta kwihorera kuzabaho. Mbere yaho abarwanyi b'umutwe HTC n'abafatanya nabo bafashe gereza nkuru yo mu mujyi wa Hama bafungura imfungwa mu gihe habaga imirwano ikomeye. Igisirikare kivuga ko kimuri ingabo hanze y'uwo mujyi. Umujyi wa Hama utuwe n'abaturage miliyoni 1, uri mu ntera ya kilometero 110 mu majyepfo y'umujyi wa Aleppo wa kabiri ukomeye muri Syria. Izo nyeshyamba zafashe mu cyumweru gishize mu gitero gitunguranye zawugabyeho zivuye mu ndiri yazo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Syria. Komanda w'inyeshyamba yabwiye abatuye mu mujyi wa Homs, umuntu ahingukiramo mu majyepfo ku muhanda munini uva Aleppo ujya mu murwa mukuru Damasi, ati igihe cyanyu namwe kirageze. Mu gihe cyashize Perezida Assad yagiye yishingikiriza Uburusiya na Iran mu gusyonyora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ariko mu gihe izo nshuti ze zombi zihugiye mu bibazo bwite byazo ntibisobanutse ukuntu cyangwa niba azashobora guhagarika ku gutera intambwe kw'inyeshyamba gushobora gushyira inkeke ku gukomeza kubaho k'ubutegetsi bwe. Abantu barenga 500,000 barishwe kuva intambara yo gusubiranamo kw'abaturage yakwaduka mu 2011 nyuma y'uko ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bukoresheje urugomo mu guhashya abari bari mu myigaragambyo yo mu mahoro baharanira demokarasi. Perezida Assad akomeje gusezeranya gusyonyora inyeshyamba ndetse yashinje ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi by'Uburayi na Amerika kugerageza gushushanya ikarita nshya y'ako karere mu gihe inshuti ze zikomeye Uburusiya na Iran zamwemereye ubufasha zitizigamye. Naho Uburusiya bwashinja Amerika gutera inkunga iterabwoba muri Syria. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko raporo z'igihugu cye zigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bashobora kuba batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba muri Syria. Yatangaje ko hari raporo z'Uburusiya zigaragaza ko ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishobora kuba biri inyuma y'abakora iterabwoba bashyigikiwe na Al-Qaeda muri Syria. Umutwe wa HTC wabanje kumenyekana nk'umutwe wa Jabhat al-Nusra uherutse kugaba ibitero bitunguranye mu cyumweru gishize ufata umujyi wa Aleppo na Hama muri icyo gihugu. Ubwo umunyamakuru w'umunyamerika Carlson Tucker yaganiraga na Sergei Lavrov yamubajije uwo bakeka ko yaba yarateye inkunga uwo mutwe, asubiza ko harimo Amerika n'Ubwongereza. Yongeye gusobanura ko Uburusiya, Iran na Turkiya byari byarasabye agahenge mu 2017. Yemeje ko ibikorwa bikwiye kuba bikorwa mu nyungu z'Abanyasiriya kugira ngo bahurize hamwe birinda amacakubiri ko yafata indi ntera mu gihugu cyabo. Lavrov yashinje Abanyamerika gushaka kungukira muri aya makimbirane binyuze mu kubona ingano n'ibikomoka kuri peteroli mu gace ko mu burasirazuba bwa Syria. Yashimangiye ko bifuza kuganira n'abafatanyabikorwa bose mu rwego rwo guhagarika burundu inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe y'inyeshyamba muri ako gace. Aya makuru tuyasoreze kuri leta yo mu Buhinde yaciye kurya inyama z'inka mu ruhame. Leta ya Assam iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'Ubuhinde yaciye kurya inyama z'inka mu ruhame, harimo no mu birori cyangwa muri za resitora. Bije bikurikira undi mwanzuro wari warafashwe wo kudacururiza inyama hafi y'insengero n'ingoro z'ibigirwamana. Nubwo kuzirya mu ruhame bitemewe, kuzigura mu maduka n'ahandi zicururizwa byo biremewe, ariko zigatekerwa mu rugo akaba ari naho bazirira. Kurya inyama z'inka ni ikizira henshi mu Buhinde, dore ko iki gihugu gituwe na 80% by'abo mu idini ry'Abahindu bafata inka nk'itungo ritagatifu. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'inyama z'inka n'Ubuhinde niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye, bararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro.